Poštovane građanke i građani Tuzle, dobrodošli u još jednu epizodu iznošenja dokaza za smjenu Upravnog odbora Doma zdravlja Tuzla. Možete nas voljeti ili mrziti, ali mi ćemo ovo govoriti makar ostali sami. Jer je zaista neshvatljiva situacija da mi kao građani Tuzle, obični građani, moramo govoriti, moramo snimati film o nezakonitim radnjama u najvažnijoj zdravstvenoj ustanovi u gradu Tuzla zbog kojeg je umrlo ili produbljena bolest. Pitaj Boga koliko naših sugrađana u gradu Tuzla i u ovome su mnogi odgovorni znali, ali su šutali. I to je tuga ovog društva i to je razlog zašto je revolucija potrebna, a revolucija počinje onog trenutka kada mi, obični građani, koristeći kao što se sada dešava, krenemo rušiti korumpirane institucije, pojedince. Danas govorimo o tome kako se novac kretao u Domu zdravlja Tuzla i kako se rada nezakonite radi. Revizor je utvrdio da Dom zdravlja nije imao plan javnih nabavki. Znači, ljudi nisu imali plan kako da troše pare, a kad nemaš plan kako da trošiš pare, onda ne znaš kako trošiš pare, ideš od danas do sutra, onda se naravno dešava kolaps. Sve javne nabavke moraju biti planirane, dok u Domu zdravlja ništa nije planirano, što znači da direktor Upravnog odbora treba ići u zatvor. Ovo smo mi dodali da treba ići u zatvor, ali ovo ostalo utvrdio nezavisni revizor. Izvolite. Nabavke u vrijednosti od 93.000 konvertibilnih maraka su rasparčane na više malih iznosa kako se ne bi moralo tražiti više ponuda, što znači da je direktor gotovo 100.000 konvertibilnih maraka podijelio kome je on želio. Znači, sjetili su se da rasparčavaju 3, 4, 5.000, cap, kako ne bi to bilo transparentno, a nisu se sjetili da pravi planove i da rade po zakonu. Dalje, ostvareni financijski, utvrdio nezavisni revizor, ostvareni financijski promet sa 2 dobavljača je veći od zaključenog ugovora, što znači da im je plaćen veći iznos od vrijednosti robe, a revizor tom novcu nije mogao ući u trag jer ustanova nema sistem praćenja. Znači, baci naš novac ako treba i više i niko ne prati i to je to. Ovo je video koji se samo dotakao tog financijskog aspekta Doma zdravlja Tuzla i sada već imamo film kojim dokazujemo zašto treba biti smijenjen Upravni odbor, a u narednim videoma ćemo to dodatno potkrijepiti i iznijeti svoje zahtjeve od kojih nećemo odustati. Ovdje više nije u pitanju da li mi nekog volimo ili ne volimo. Ovdje je u pitanju da li postoji zakon ili ne postoji. Onoga trenutka, ako sada odstupimo od ovoga kao građani Tuzle, onda sutra sa punim pravom nam mogu doći u naše kuće i stanove i reći više ovdje ne živite, jer onda bi prestao da važi zakon. Mi ćemo nastaviti tražiti poštivanje zakona, sankcionisanje smjene odgovornih i uspostavljanje reda i vidimo se u idućem videu.